Psorijaza je kronična, nezarazna, sustavna bolest koja obuhvaća veliki broj oboljelih, veliki broj stanovnika. Smatra se da u svijetu od nje boluje 125 milijuna ljudi. U Hrvatskoj otprilike 68.000. Učestalost bi bila po najvećim i najsloženijim procjenama 2 do 3% u Europi, a za Hrvatsku, gdje je rađena i posebna studija, iznosila bi 1,6%. Na samom početku bih se odmah izjasnila, zapravo ja ću nastojati govoriti uglavnom o najčešćem obliku psorijaze, od koje boluje otprilike 70% oboljelih od psorijaza, a to je vulgarna psorijaza koja ima karakterističnu, vrlo prepoznatljivu kliničku sliku koja se manifestira crvenilom, kako mi to kažemo, eritemom, i srebrno-bijeličastim ljuskicama, naslagama na karakterističnim mjestima. Kada se radi o vulgarnoj psorijazi, najtipičnije lokalizacije su laktovi, koljena, vlasište, područje oko pupka i najčešće sakrum. Naravno, ona može biti lokalizirana i na nekim drugim mjestima, zapravo nema gdje ne može biti. Znači, cijelo tijelo je njen teritorij, s tim da bih rekla da nažalost nekih 30 do 40% oboljelih od vulgarne psorijaze ima zahvaćene nokte, što predstavlja jednu vrlo neugodnu manifestaciju, stvara osjećaj nelagode i zapravo onemogućava ljudima vrlo često obavljanje nekakvih finijih poslova, a isto tako i ostale lokalizacije mogu stvarati veliku nelagodu, a osim vulgarne psorijaze, to bi bilo uglavnom ono što bih o njoj rekla, postoji inverzni tip psorijaze, znači kada se iste takve promjene javljaju na nekakvim drugim lokalizacijama, kao što su genitalna regija, glutealna regija, znači opet mjesta koja su vrlo neugodna, kojih se ljudi stide, zbog kojih ljudi kasnije ili uopće ne idu liječniku dok se klinička slika jako ne pogorša. Postoji drugi oblici psorijaze, neugodni, to je pustulozna psorijaza koja se manifestira crvenilom, sitnim gnojnicama na jednoj zacrvenjenoj površini koja se onda kasnije lamilarno ljuska, koja je povezana sa bolovima u zglobovima, sa poremećajem u radu bubrega, znači sa ozbiljnim komplikacijama. To je nešto što bi spomenula općenito kada je u pitanju psorijaza, ali naravno mi ćemo se nastojati držati vulgarne psorijaze, ona nam je danas tema. Kada govorimo općenito o postavljanju dijagnoze, mogu reći da je psorijaza prepoznatljiva. Može je prepoznati bilo koji profil liječnika, međutim za konkretno postavljanje dijagnoze jako je bitno mišljenje, prvo mišljenje dermatologa, znači specijaliste za kožne i spolne bolesti, koji će procijeniti da li je to karakteristična klinička slika, da li će se raditi biopsija ili neće. Tu postoje velike kontroverze. Znači mi znamo uzeti mali komadić kože i poslati je na analizu da bi potvrdili dijagnozu psorijaze. U nekakvim blagim oblicima dovoljna je procjena na temelju kliničke slike, međutim ukoliko se radi o pogoršanju psorijaze, ukoliko ona je prisutna na velikoj površini, ja bih rekla da je ipak
potrebno učiniti i da je potrebno dokazati psorijazu histološki, jer naravno psorijaza se danas više ne liječi samo kremama, jer više nije ni definicija bolesti psorijaze da je to bolest kože, to je sustavna bolest. Ja mogu samo reći sa velikom radošću, obzirom da na području psorijaze radim 35 godina, kada sam počela raditi to se definiralo kao bolest kože, terapijske mogućnosti su bile malene. To je bila uglavnom lokalna terapija, pojačana njega kože, heliomarinoterapija, naftalanoterapija, znači prirodne metode liječenja. Međutim, otkako se promijenio stav i otkako je psorijaza definirana kao sustavna bolest koja sa sobom nosi određeni broj komorbiditeta, ukoliko se radi o teškom obliku, a na srednje teški i teški oblik otpada otprilike 20% bolesnih, na području liječenja se napravilo jako puno. Uvedeni su sustavni lijekovi, od kojih bi izdvojila uglavnom citostatike, retinoide, znači postoji način liječenja mimo mazanja i naravno nova era koja je otvorila široke mogućnosti, a to su biološki lijekovi koji su omogućili ljudima da žive praktički sa vrlo malo psorijaze ili bez nje. Znači, ciljevi liječenja danas su čista koža. Znači, naši pacijenti ne žele više nikakve promjene na koži, a to je na svu sreću u ovoj najtežoj skupini bolesnika kompletno omogućeno. Mi smo danas sretni skupa sa našim pacijentima jer oni žive praktički bez psorijaze. Ja bi im preporučila da se suoče sa istinom. Ta bolest nije ugodna, ali neka ne budu zabrinuti jer se danas zapravo rješava svaki oblik psorijaze, uključujući one najteže. Znači, od lokalne terapije, pojačane njege, psihodermatološki pristup, znači o tim ljudima se danas vodi briga. Postoje timovi, psiholozi, psihijatri koji priskaču u pomoć ukoliko se neko teže nosi sa tom bolešću. Postoje sustavni lijekovi, postoji fototerapija, postoji naftalanoterapija, znači svakome se pacijentu danas pristupa individualno, što je jako bitno. Znači, individualna procjena dermatologa na koji način će pristupiti bolesniku i kao bolesniku i kao osobi, što mislim da može ulijevati veliko povjerenje i da se psorijaze više ne treba niti bojati, niti stiditi. Ako primijete bilo što od ovih navedenih kliničkih znakova na koži, naravno da se treba javiti prvo svome liječniku, ali ja mislim da je potrebna procjena dermatologa, procjena specijaliste, da bi se potvrdila klinička slika psorijaze, da bi se eventualno ustanovilo da li se ne radi o nekakvim sličnim bolestima i da bi se kasnije tom pacijentu moglo pristupiti ozbiljno. Klinička slika može biti blaga, međutim uvijek imamo onih 20% koji razviju srednje teški do teški oblik psorijaze, kada ona ne samo da treba biti klinički prepoznata, već bi bilo dobro da bude i patohistološki potvrđena, jer ako se krene u borbu sustavnom terapijom ili eventualno biološkim lijekovima, onda nam je u svakom slučaju potrebna potvrda dijagnoze. Kod tih srednje teških i teških oblika moramo biti svjesni da se javljaju i pridružene bolesti, poput hipertenzije, šećerne bolesti, povećanog broja moždanih udara, povećanog broja infarkta. Psorijatični artritis je pridružen u 30 do 40% oboljelih od psorijaze. Sam po sebi predstavlja jednu veliku komplikaciju, prema tome da bi se pristupilo jednom ozbiljnom liječenju psorijaze, potrebna je naravno potvrda dermatologa da se ipak radi o psorijazi.